U crkvi Svetog Luke u Vašingtonu kraj januara i početak februara je, kao i prethodnih godina, rezervisan za svečanosti povodom proslave praznika posvećenom ocu srpske kulture, duhovnosti, osnivaču Srpske crkve i prosvetitelju Svetom Savi. Ove godine liturgija u slavu ovog svetitelja održana je na sam dan praznika, 27. januara, a sutradan 28. januara, nakon svete nedeljne liturgije, obavljeno je svečano sečenje slavskog kolača u prisustvu najmlađih parohjana, đaka Srpske škole Nikola Tesla, kao i ovogodišnjih kumova slave i ostalih vernika. Nakon verskog obreda usledila je specijalna priredba sastavljena od spleta recitacije najmlađih i izvedbe učenika dramske sekcije Srpske škole. Pored neizostavne himne Svetom Savi, deca su recitovala pesme u slavu kulturnog i verskog nasljeđa koje je Sveti Sava zaveštao srpskom narodu. Svečani dan je zaključen dečijom likovnom radionicom, zahvaljujući kojoj će hol crkve Sveti Luka ove nedelje krasiti pano ikona Svetog Save koje su izradili naši najmlađi parohjani. Đaci uživali u svojoj kreativnosti, za roditelje i ostale zainteresovane, protojera i otac Vasilije Vranjić održao je predavanje na temu starog i novog kalendara, prvog u seriji predavanja koji će biti održani u narednom periodu. Više informacija podelit ćemo uskoro. I za sam kraj da podsjetimo, svečana Svetosavska akademija u prisustvu visokih zvanica i muzike uživo biće održana 3. februara od 18 časova.